Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا يسكن على شانينو ان شاء الله ايني كنت دهكا غاسيكي كنت ديعجب. Aujourd'hui, on va préparer ensemble بسبوسة خبز تونس. اساقيني بوغا كنتي البسبوسة. البسبوسة جينيس لي زاموند لي بسكوت. زمرمت تستخدمت سي الكاوكاو ماشي حاشا ما سلي زاموند الكاوكاو لا بسكوت مصامثة لا بسكوت اغرومي كنتي دي قمني قرون غلب ensuite رمت تاع الفور مي قور ابري صدمت فوالا. نو va passer au sirop. انا رمت السيرو ذا مزوارو كنا دي سمير ذا كينا خما une mesure de sucre 2 mesures d'eau. الكاس نينو يترفاذ 200 ملل بومين. Une mesure de sucre, une mesure de 3 quarts de beurre, une mesure de biscotte, une mesure d'amande en poudre, une grande cuillère à soupe de maïzena, un sachet de 11 g de levure chimique, zeste de citron et l'huile. Voilà, pour compléter au beurre et la vanille. On va commencer par le sirop. Là, j'ai mis 2 verres d'eau. Mon verre il prend 200 ml. Je rajoute une mesure de sucre. Voilà. Alors, 2 verres d'eau et un verre de sucre. Voilà. Et je mets ça à cuire pendant 10 minutes. Après 10 minutes, on éteint et on rajoute une cuillère de fleur d'oranger. Voilà. Je verse les œufs dans le saladier. Voilà, là le sucre, j'ai pas rempli le verre, voilà, moins d'un doigt. Comme il y a le sirop, alors on met pas beaucoup de sucre. Voilà, on mélange. هاد زويرمت شربتني ترمت سيني فنجان بومين يون السكر ارتجمتها في الغاز 10 دقائق قسقسيم ثبرست نمثا ونجوث نيثان فرحانت فلور دورانجي امان الزهر داكا تسميرم ثملالين ني السكر ترومت مليح. Voilà, et on rajoute l'huile. Il y a 3 quarts de beurre et le reste l'huile. Voilà. Et on mélange. وستشرب مثال الكاس ني ذوذي غنوم ثاشيتي طوح لو غاس ني دي قمن ثانوم الزيت الزيت ثلها كي يعني عن لي غاتو. Voilà. Et on mélange le tout. Il faut bien mélanger. المهم مليحه هذه في سكر نيا. Et on rajoute le zeste de citron. Si vous voulez le zeste d'une orange, la vanille, est-ce que vous voulez.
Voilà. On rajoute la vanille. Là on rajoute les biscottes. Les biscottes guinéens صغير ثنت. مستعملة لي بسكوت كني دني غرومي قرون غلا بغيوشي كنتي قامن كخام رمست اوفور ادكريشي تطوح صدمت كلش كنتي ديفا كم لا بسكوت guinéen. Et on rajoute une cuillère à soupe de maïzena. J'ai rajouté un verre de poudre d'amande. Voilà. On mélange bien. Alors il y a les œufs, le sucre, le beurre, les amandes, la biscotte, une cuillère à soupe de maïzena et là je rajoute de la levure, un sachet de levure chimique. Voilà, faut bien mélanger. يتسد ذا خفيفان ذا زيدان. Voilà, on prend le moule. Le mien il fait 20 sur 25. Je verse dedans. Très bien. ان شاء الله هاتي تجربي يدير مثل الخضار. Voilà, le sirop il est cuit. On rajoute une cuillère de fleur d'oranger. Là je le mets au four qui était déjà allumé il y a 10 minutes. Il a à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes. Ça dépend vos fours. Voilà. 25 minutes après, je rajoute le sirop. لقيتي لي الكاطون كنت البسبوسه تحمى لو سيرو نادي لي ذا سمار دايما لقى تهكي مثل لو سيرو كنت على لافونس. فوالا يتس المثوى لم تيسوى. Voilà, je vais rajouter les amandes effilées et après je vous laisse le choix de décorer pistaches, cacahuètes, ce que vous voulez. Voilà, j'ai rajouté les amandes effilées. Voilà. يتسد ذا زيدان ذا خفيفان لكن التواليد. Et on les laisse de côté quelques heures. Elle est maïsoua.
découper. ملي غادي تجربت كنتي ديفا يلها ولا تنكس العقل كان فويا لي دوسمون. Voilà, délicatement. Il faut aller doucement parce que notre gâteau est fragile. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. ماذا كاين كنت دينير قممت ذي لهنا على فيديو النظام ما يبغى ربي بقى على خير.